Yang subot kene rame pianak meme demen pesan atin meme cening main membunuh jani ajak mekejang cening setone nih meme jalan ke pekan aja mesatu bareng-bareng negak cening melah-melahan cening tae sing ningahan satu iblis putih cening nah yang susing tae ningahan satu iblis putih main dini negak bareng-bareng ajak ke bareng mesatu ajak meme. Om Swastiastu. Melalui kepura sambil lama bakti. Ada engsap ngabut canang sari. Elengan ngajagang budaya Bali. Malarapan antuk mesatu Bali. Ada ketuturan sapu ibendege Madan I Narejan. Ia nongos dituk cening bedelot di pesisi pasih. Geginane sedina-dina tuah luas ke pasih ngalih be. Ditu ia negakin jukung sambil langga memancing. Di kengkene ia masih makena jalan. Nuju dina anu cening Jani Narejana subelakar luas ke tengah pasih. Jukungnya suba masih kesiagayang tur takilan sana abana suba masih kesiagayang takilan ento cening ngisi tipat galeng luang bungkul pesan lindung akaput lan sambal isen mecak-cak aji uyang cejan pesan suba ento cening sedong pasang memene dadene jani suba inarejana di tengah pasih cening ia subuh masih mulang pancingnya sambil langga ngantosang pancingnya amah teken be inarajana ditu yang megendeng main barang-barang lan megendeng cening tayan megendeng kaki-kaki cening nah yang tayan main barang-barang megendeng aja ini kaki-kaki temuda duang gendengan, telung gendengan, kanti limang gendengan tuseng masih ada be ngamat pancingan ini narejana ditu sebut pesan kenang ini narejana cening len panas ini nyentak peluh narejana ini ngerecek misi basang yo keseduk-seduk kreo gitu nyen basang ini narejana cening ditu bayo ini narejana mesarin tanah cening nawang sing adane mesarin tanah tuh cening yen sing nawang mesarin tanah tumadani bok cening bok tumadan ibu bayune ditu bayune narejana ibu pesan cening tu sing kerasa jeb sagetan jo subuh di tengah jukung yo narejana uli jo narejana subuh nepukin parangan gede itu yang lah kena lakar mereren mesanakan muka takilan sesubani ya mereren itu di parangane mengal-engalan suboya tuan uli jukung nih nekat yo itu di parangane ngale yo punyan kayu agon tongosnya mesanakan ya bak suboya di punyan kayu nih mereren inarajana lantas ya muka takilan takilannya itu darah aja inarejana capuk gitu ya benar cepet tak subuh basah nih inarejana jadi itu yang nyelelek di punya kayu ngisi ya hile
Isubani ile ada angin ngesir-sir cening gitu menyenangin dengan pesan adanya ngelimurang mana nih narajana ane busan ibu untuk mengkipekan ya narajana jadi matang kangen cening itu yang nempokin kedes pelibis macam ada punya kayu nih sambil yang nipak-nipakkan kambing mengelah dia kena inarajana lakal ngejuk kedes pelibis itu menggalan yang nyemak jalannya cening kalau setonen yang nyemak jalannya lakal ngejuk di kedes pelibis jak memunyi pelibis itu cening kene mungkin pelibis cici cuit cici cuit cici cuit cici cuit Bapa ada tiang aju ke Bapa yening Bapa ulas tekan tiang lakar nolongin Bapa ngaju ke ben kentong yen ke desa cening cak kejut ya inarajana cening mawira para tu mejani yang nepoken ada be memunyi jatmu biar berbesen tu memunyi cening Bapa yening Bapa percaya tekan tiang lakar nujuin dia tong asdeni mapundoh Bapa itu percaya supaya inarajana cening tututina kedes pelibesen tu nih sajan cening liu pesan yo makatan be ane gede-gede tu mokoh-mokoh ada makatan pindang awan pindang selungsung pindahannya cenik masih yo makatan isubane sanja mengalan dia mulai ngajak ikedes pelibes itu isubane nak juma lantas si pelibes putih gaya nang abade aja inarajana itu di samping pesarian inarajana sayang pesan aja pelibes putih itu cening apa ane dare aja inarajana ento masih bareng amahnya aja pelibes putih Ken jadi nyayangin cara pianak pendidik cening cek sayangin pesan buen manene iblis putih ingat satu uli cicing goa ikedes goa kedes itu memunyi kene di tukone di posisi kelot paseh ada goa lelipi di tengah goa kento ada gonya mas liu pesan cening emas ento tidak kone angka bina ajak maline lulian ya madaya corak buen manene melantas supaya iblis putih morahe inarajana abang kamu ke posisi kelot Bapa kamu ke posisi kelot yening Bapa ada napokin kayu gede betene ada go lelipi dadi saben go kento Bapa yening Bapa napokin emas liu dadi duduk emas ento dadi apa mulai Bapa buen manene ngelantas supaya inarajana kamu ke posisi kelot notang monyetnya iblis putih di sumpahnya nekat itu cening tepukinya ada kayu gede betene ada goa lelipi gede kalau tuh ya bani macelap cening sawire ya takut pesan gote lelipi di subane makelo yang majujung itu di muka goke mara tepukina ada bikul pesuli goke mara ya bani macelap cening demen pesan ateni narajana macelap temu ke tengah goke nih ratu cening sajan mas liu pesan ada di tengah goke ada ne dawo ada ne merante ane mesoce bara mesoce gadang magenepan cening liu pesan tu sing makenah ya ben makelo abana mulai mas ento cening buen manene buen iblis putih ni ngahin satu uli iciceng gede kini satu aneh di tukone di paciringane ada emas atau berana metanam liu pesan emas itu patuh kone tanam aja maling tugasnya bidan dengan lantas iblis putih ngorahin kemu inarajana apa ngalih paciringan tuh bener masih patuh punya cara iblis putih itu jag liu pesan yo makatan arte berana ado ne lanying ane bunta
kasih mulai aja inarajana. Tuseng ada bulan yang ubuh iblis putih. Jak sugih saja inarajana ceni. Melah emas, harta berana, tanah, aduh sekancan, kesugihan sebelahnya aja inarajana. Ulian ye pitudot iblis putih itu. Gelisang satu enggal ceni di desane ento ide Prabu Bojo kayon sumsut sawire tuseng idayang mau bicara. Ditu ide Prabu Bojo ada dua pandita sane ngerebutang istri adiri. Sane istri tuseng meresi dayang mutusang sane encen rabine ane patut. Ditu inarajana orena aja iblis putih tangkil ke puri matur aja ide Prabu Bojo lakar nyarengin meragaten pakai wahane ane di puri. Di subane ide rajana di puri ditu inarajana matur aja ide Prabu Bojo. Om Swastiastu de Prabu. Tiang panjang ide saking pesisi kelot inarajana tangkil meriki kepuri jagi nyarengan ide Prabu mutusang mau bicara sane pakai wahan reng riki reng puri. Mare inarajana matur keto ngelantas ide Prabu Bojo mesaut. Nah, icang indak nira percaya aja cai. Yening cai idang mutusan pakai wahan yang ada di puri. Cai lakar kedadosang dadi mantri agung. Kalau yen tuseng cai lakar kematian. Ditu inarajana bange jalan aja ide Prabu Bojo lakar nyarengin mutusang pakai wahan ane ada di puri. Ditu ide Prabu Bojo buat manine lantas ngadang sangkep bareng aja panjang ane lena suba kaderang sarang ide pandita ane duang diri itu matur ditu inarajana aja panditane ide pandita niki wenten caratan tanah asiki sire sane meresi dayang mecelek ke caratane niki nika sane medue istri adiri niki. Mare munyen inarajana ne keto cening cek sagetang ide pandita ane sujati jatma cek peluh pidet ya cening sawireh ia tusing lakan idang mecelek kecaratane itu melenan aja ide pandita ane mesiluman jang ngelantas yang mencelak cening ke tengah caratane itu tuseng makeloyo inarajana biar makena jang cemake lantas caratane itu tekepina aja inarajana antongina dari para apine ditu caratane belah tot mati ya i pandita ane mesiluman sawireh sube inarajana pragatang nyarengin ide pandita ide Prabu Bojo nyarengin putusang mau bicara ditu ide inarajana kedadosang dadi mantri agung di subane ia jadi mantri agung ia tusing tayen insap ajang iblis putih sawire iblis putih sane tetap nyarengin ide inarajana jani subo jadi mantri agung. Nah cening piteket ane subo nane nyidang orai meme uli satuane meme ada cening insap aja anak ane taen nulungin cening sawireh irage tetep nyidang bareng-bareng ajak nyame ajak pisage apang pekedek pekenyum yening subo raga pekedek pekenyum ngaet jagat baline jagat kerti yen subo jagat kerti rahayu makasami. Nah mondo satuan memene cening ajak makejang kengken subo keresep ada cening nah yen subo
Mailakan jadi memelakan berjalan ke pekan di subanin dang dumine. Oh tinggalin sini. Ada gok memalikut satu bawa subesut. Om Santi 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 Om.